Bibi abakode Fiala de ya na mu ede. Azai Fiala de ya na mu ede. ma hu so mo hihye ne o ma bi wani mo. Adom pro na bi no. Azai Ozai Ya shia. Awai Awai O se odi dia meka no. Dia he Ya shia. Dia he Ya shia se ya che. O dia asemo beto ayi ebi wani ayi so Ya be fa asemo ti ya shia. Sa Se o tina opportunity ma metra na afo se. Nzi ya tina bi se da. okay mundi mon komo e O se everyone now so na ye fiada na na bia ya kwani sai Fiala so de ya na mu ede. sa Fiada de se jeje mu frisade e chememre da timi da to aso kwasiada na de to aso sa The leader so net ho. and you be fine bisa yo Ayu ani on the last week ram chi ne baby Wo chi ni baby. Eni o chi ni. o say baby na ma pon sorry first of them bana ayu na sia Beko ayu wani wa mo pa Asole be. o say on the passer We ebe ya le dula. Ebe ya le dula so ayu sa you apa na fira so dem na shia. na yankopon lead me say me ko deliver na dia na mo ye ayu o ade na mo so ba yo achi bishop uzo ansa no kra tentama emfa o say o sa Enu anjwa nto amna mi. ayo asa no me dia ho agim da bi ni neti mu de David ni ati mu de na ati mi ayu akwa akosia pa efia da nwumra de so one come mechere madwere ba bi amusia Azampa. letio everywhere Asepa for omuda ugbe o man sha se no. Before ehwehwemu nu sunsanso beba no. Beba no Na Asepa for message wo out. amadi ki afan chief Efasa ehwehwemu wemu ho no. Na no directed towards Dr. Aziko Usumensa. Ne person. Se waye adwuma ewo aban bi muda. Ya o kan research ni hunti no. Omususu se ebekọ wo ho. Who say so here Dr. Isaac Usumensa mampani dada adwene jekum ko fibres no ye adwuma foreign affairs. Eti nipa bi hu ne se when ye obeye MPP ni. Ba question wo bisa ejaduku ya wo yi anu ye mede ne se eye head a woda political science department ano. And a request ye ni abani wo a wo pese wo bi no because say me school no asem ne hia me Legon asem ne hia me exactly because ye can Legon as an institution ye addition wo mayimu a na ye de niema sei etumi toto wase wo niema a wo ye ho adwen school ni nye school a on betena ase ama wo kura wo wie school wo no wa ye ne ebegu school na ni ma exactly Wukura wawie school wo hono me u kasa wo ye bibi no omote a they call you lectures ni bi department a wo free no enti no se omu colleagues ye bibi na egu school na animase a I don't think say empenifo e de school na no ebe ye hwe han na nye ne edikan ni ye department na ye researcher bibi aba fa ho sa team ya Dr. Isaac Usumensa ka ho no ni omode ba ye efa was it 2016 dear hono among for raise concern say ya said there be kwan yo mo fa so ye and nipa na se mo enka department na say school no kra beba out say e bia ye nka ho e bia we mu na ye oma de it's possible so mbetumi aye enti media mi hu ne say research say ba say ye NGO say ye political parties no enye compulsory say fani omo de aba we omuntumi mfa nhye me amete yesu say akwi agemene no they can't do that so na any political party any ekuo bia no omuntumi mfa so say jitum utumi kire wadwen wo ho say ne omu ye but a man for person ni school no dey they shouldn't go there na akwi mama mfa nto aso say Legon suapon na si wo no wo bisa akwasi bi me eye me nwanwa say asemu a Mensa Thomas eken reports wa aba enwawia don koyeti news no so 12 o'clock no na a drop e ye bobo kakra ebre be makwan ame yaboso na Legon
as an institution any department the entire department in so say in free one moment 12 o'clock exactly Eddie Abapim Mensa Thompson and Ebekama woman. Was the last time a Legon school no and I said department no FR no as PR. You see? Said the creative cano. Say yet now, memory I say institutions in Union ye bit discredit to almost a betum rebino. Near pet. Enipa anase adwumaku a ye gidie beso omumu e wo mema se ya ye nya bi o ye nya bi enti abusua ye wei na no CDD for do mo de bae be se a month ago CDD do mo de bae yi wo mo keka de wo betumi a enya no CDD for the report wa ba se NDC awi an MPP awi enti ene ma me nkotoma ba ma MPP se NDC na empeja wo ya samo ena Legon Fonso de enye se abenti no na ene me nkotoma we ye na empeja na we nwemo me metuwe se meto aba se de no uzo mo kan no say about 83% or 4 decided we did yeah enti ne wo gina kira wo kan nyina no but still 17 be o mo decide go that be 32 so was 80 was 83 or so 83 82 that means still you walk kakra we to say ya no decide to say ya no say me decide ye be na research you bet ma twema dwena ko dina am decided and as me eno say me nya bre yeah me pon adwuma no me kai 72 pages ni nyina exactly na de ye me de wo ho ne say me go according to we know afa Ghana fo afri amanyoko we ye wo metum exactly enti wa na metuma ba ko amafi ho amanyoko we nipa na wo gina no wo se nipa na wo gina ho ye me fe enti personality no kwa de ende ye we kura na biomo che ne se wo mo vote according to campaign messages and policies any candidate wo mo trust ne se obetumi aye ne ma miensa wi na me se wow any o man no ya na to bebi am come nanka na se kra am se me ko naturalize am atogofo but am se madwena se san no akakra because me hu se because when you be able to be trusted no ja bi o manfo no mama ti ase se wontumi sore me dada me fa bibia me bribri mani so keke me so kan wasem no a e wo se me twim te se last second biebiem hwe se asem na wo kan no e yampa wo betumi ana bietenti o man no at least ye koye nim kakra your line of question no ye pa who say nipa na ye research wo pushina ma kwan ya wo fa so ye fa ne sen ye besi him eti ne otie bia no obeti ase exactly say asepade no no oji atomu say Mr. Duku de no oji atomu ye de ne say munso say ne call ye and I know say ne wo hwe ne otie bia before yeah sure ons baby omo yi areas in free no bisa no o say 100 constituencies ana me boa o bisa nse omo yi fro o say swing regions regional breakdown and fantastic and no na ma ye hunu say because oban no so ye fa Ashanti region and ye fa Volta and ka what papa na disappointment but and no you don't need the soothsayer to tell you what they will say but said ye swing areas central 3 northern regions and 3 northern regions kwana o say baby NPP e won 99 e hono no mo fa Ashanti region and this if NPP for say 3 no kro kita mo no ye beja ka ho okay yen konko e zamanfo no so agi atum sa and yen koi ha kakra na enti chale fantastic way na me ne areas no mo de ba ye no mo ti na kwasi mi si mi busa say anye bia nti ye beto abase tadmamba jo peja mic nim kakra ma me why beto abase na University of Ghana en fancy Legon 4 wo mo anya sa research bi amfa beto abontia na ye den adon hu debi ehu de ehu ye wo mo kira manyo sam but say ye kan ebi mo dragi school ni din ko baby e bi say ko eno no de school no e wo ne credibility dada exactly and school no ankasa nso so say Legon we say de kria kan ye no want to mean sorry keke to say head of department pa no one releases statement na school no feel say no ade we no mo to no mo help even all students kra no mo ma wonye eno tia na asempa
ebusa man no question bia na e me de say enti be see this time still omon fa release Emma Abonten say onu gina say di pakakra bi onu abusa more than half of the lecturers they weren't part of it enti me busa say enti omo de ba no so omo ye no say ebia some lecturers what University of Ghana Legon Political Science Department and I guess I survey we because I'm generalizing. I do want to they were doing it in the name of the department, Political Science Department. But 15 decided. Martin, I was your fault, Miss Ramo. Mommy, for judgment and more motia and after young copy person. So why? Yeah, bebom. Every wife, you my daily graphics today. Yeah, really going for some on Beba Bonte. Now, young folk who need daily graphic and chassis no pay. We share daily graphic anymore. And your research no, and what then. And this Yaman Yokuno, 14 idiot, ya womb free was a break. We share research no. Now, say baby, I would done 40.4. Now, say. We had 2016 the and I saw te won me and Sandy at you research no just a research bank they are here now okay so they about no I make 2016 elections no and ma wo nya ya no tutu we hu a na esa swati is that me dey medwin say wo ka 2016 Legon 4 dia wo de about elections kasa on say ni ate abusia NDC amanyoko no eda wo hanche mu aduanan achiripo enan na MPP amanyoko no so wo hanche mu aduonum ba kwa achiripo enson 51.7% and yesi wo numbenya na the bonka tey say wono ne nsaka nhwehwemu no na ogo feda NDC amanyoko no wakọ wo akọ bisa won sempanimfo ne abani o omo se Ghana fo mo montontwene momfa wo num krata ni say na mo no paw entonchen evi sempanimfo yi aye nhwehwemu no wanyi woni eti wunya daily graphic abusia nesa ansem ni bi ewom na enura nwumre ene no hwere be se na ekọ no hwere miensa o Dr. Muhammadu Baumia afedu ba bi ubeda me da jai me de me koy mo yete ho as a movie na wo twen se Jack Bebo chicken oils na wakọ ba bi Jack Bebo chicken oils na wakọ ba bi na enura Dr. Muhammadu Baumia say oman ni sikasem no wo say afi chese Ghana te so oman bi ankenye kaisa wona wesoro esuesa asabwatoto niema fa wo mayi sikasem nti no ewom se na nye eso niema atumi agina ne naso no wose 2021 kro de Ghana ye friend bedide ye friend na bedide oma bedide Ghana fo bedide wose niema ode agu akwan mu ne ntoto ya awaye no wo de wo Ghana ni abomoden na etoma wo se ya na nya toma woni a niema bekoyie Electoral Commission so na ebokoko ise mu aye frem say observers no wo se obi wo hono mu ana amanyoku asoma no obi so wo from man bi so ne asoma no ebi tumi kogina ho no wadan ne ho so wo ye prosini wo ye say wo se hey wo ye say wo se ngan wo se wo a wo ye observer no say wo nti ase am ye nkere wase ansa no wakọ enye sa na kogina ho na wo komema wo matiri so na gina ha na wo se mi nyina ko woso nwa ye bechewo ti ya wasem na ano no midi we twato e wo graphic mu I am free and abra wusem ifra ba garamsefo apade nchira west na asase amene bon asase amene wo nipa mako nwotwe yeso omuso omu kotu godu omu wura fom kwa asase no brim akunwo nyina eti sabre mpanimfo a wo adunko no fin abanye asabia chese sa nipa nwotwe no omuso omutumi yiwo di mirika o yede wo kwame akohwo omdu na esekna na watwa nananom ewonsie do graphic ensem ode ababi eno no GT Ghanaian Times anopai wono so edo memu bambo adwumayefo aposifo asrafo fire service prisons wo munyina wa hasei eno adwumadi ekoso wo meyafa na baabia no yeteye wo musi wotu monten so eye
peace walk sebe ya watch Ghana for say December 7th so wo kwa akoto abanya akokodo ne arehemu ne anidaso se wo bambo de secured papa efise wunti ene wo ba bejeja ba bia yeto aba no sebe ya obi hunhuna won tete wo na abenya asumdwe ne kwan to aba boko na wakọ ba bi eno nti eno IGP and CDS woman nyina ka bomu e de kokobo ma mo a wo mabo mutirimu po esa bei ballot box ye kopeja upeja de kwai wo de kwai what they quay? I will pay Jadia fine. To so the copeja ballot box. Senso so obi ba betona banua kwa kojere say ha opede was on your boa and the apostle ne asrafo no be kire osenye wadwuma no enti kope ba betina enti enum nsem eno no and Dr. Mahmoud Baumia and just the ekwaboacho kan no pani behwe na woduru ba be no Ghanaian Times dey ha no dey ofa and free was Dr. Baumia say direction ya beto NPP ni NDC intem John Dramani Mahama say free SHS one start here adodan kwa kufu adon so jaibra adai 2 weeks pa ken unya hwenka bi wo boajai eno sa direction aban Ghana for mum kata moni na munani chi say dwe pon adan a e free say ye bodi a obi ani ba bi ade no na bosie efri enti wo so we nya de a esese wo mo ye no twe mamentwe esa tag of war na ekoso no wo mo nyai Ghana phones so na wo ye bo free SHS obi anim na bosie na ye Ghanaian Times asade first phase e wo Pokwase interchange ye bia no no eno nso October humfoni e de abeto kama bra wait Maria right na Baumia nsemo a wadi tu dwa no custodian so baby of free ye ni was Dr. Baumia so work Ghana for yawo a Mahama any NDC aban e de Ghana for FM bi and was say afia about ye kwe aka kakra na ze nu na wotwe unity so yemfa no sai e bra no so amon kan ni Enfentia John Dramani Mahama nam say na panyini sambo mo sia me ka wo mo wo so wo ka Ghana fo se mu brafia enka adesuafo anko mu nya kwan nko SHS they say sasa ankola ni nyina nko mu tifie ene nyame adomo no se na ekufu ado adawroma enkola ni nyina akwa wie wo so mo pen so na mabunu nya adwuma mo ba no mo de napko aba ti Ghana fo nka no nto abapa wo se mo kai se mre bi abesene ko o mampanyi bi ka kire me se menya magician ma ba bebi adwuma Mugura fi ame kai mo. Kai mo ni nyina. Wa kai mo ni nyina. Bosi na mo kai se dumso nti. Krofo bo ka wo mayi mu. Coast of wo na munya ye radio station ka be wura ho na bete plant it ne. Nkai emre. Kai wo ai. This there ahodo a wo mo ato. Mo nka so body fufu nti o mo wura fi. O mo se kotroba e de ama eyendi. So se mo kai se mre bi abesere ko. Health insurance edu mre na ye ka shenkari wunkure sika kura ye nye ne ahwe wo. Eni eniama de doso pa wo mu na so mo ba ya ambulance kura sa atam no na yagu ambulance service omo na aba be hye ne kuma ama constituency bia atumi anya bia nei wo hododo no eni ofre ya beti wo ni aba ne abefa wo enti ese o hawa wo no se NDC aban e de Ghana for fa mu no wo kai wo mo sanso na survey yai so Ghana survey ho nsam yi ya bobo so didi ho command me nse da enkom free SHS ho ntokwa nso e mu nchire mu mate adwa fesi momra so monkata mane ya mompa na efiada why ana ya papa birthday oboni den Obapa okay megasa Obapa wo nim se odina echire ho no okay na ya doctor birthday wow na achade obetumi di ama Ghana for no o se no ene se elections na be free and fair wow omombe ye omadwuma it's electoral commission director of electoral services Dr. Sribo Kweku ene ne birthday doctor achade no Ghana for on the 7th organize it tilapia and so you opening baby birthday why don't know tema MTT regional commander okay tema MTT ono crow DSP and is ASP as ASP Bempa okay right Osu Bempa
Also sign Canadian. Right. And to honor as a baby Ghana is on ya ba ku bodia we say e ono Kobe Manukri. Oh, okay. Kwame Manukri. Okay. Oman FM. Yeah. One also Odi Awodani free Bishop Yawusu Ansaho. Right. And I meant to make a home. Oh, and I would do Awoda. There be Messi man. Okay. Because I know do the Ananga. And the Becos when him head. I was for as some game come. It's my coming for